Mundurume umwe niakorirwo akuite kiroko kio muthi tauni-ini ya Kitengela kaunti-ini ya Kajiado thutha wake kunyua njohi ya ibango iria ikorirwo cuba-ini iria yuma mwena-ini wa haria arakuireire. Muingi mwena uyu riu ni ukomithetie maabitha a borithi a mwena uyu makiuga ni magondereire wira-ini wao wa kunina njohi ici kuria marauga moyaga mahaki na thutha ucio gwitikira irabu iria irendia njohi ici kuhingurwo ringi. Kwa mtu anaenda kunywa hiyo pombe na anjakula sasa kuja yeye amelemewa kabisa. Aikari aya nimaugite riu njohi ino iranyuo muthenya barigici na riu ariu maiyuire tauni-ini no ni gukorwo wendia no huthiri wa njohi ici cia ibango ni ucokete. Mingi zimefunguliwa masaa asubuhi saa 3 umepata pombe bado zinauzwa. Tena hizi pombe zenye zilikuwa zinakazwa konyagi bado tunaziona hapa. Akiaria na njira ya thimu na Kameme TV, OCPD wa Isinya Stephen Wenda ni ugite uthuthuria ni wambikitwo na makinya marumu ni megutacukio. Gitenderithiria Kameme TV, njeta kama wa Mwangi.